با برنامه خبری رادیو زود خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 5 اول این موضوعها را داریم. بعد تقریبا یک سال تنفس میان تاشکند و دوشنبه پرواز چارتری انجام شد. انشالله راه خوب شده، کسالات داشت شده رفت. اومده استیم یک دیدار غنیمت. محله که در نویه رودکی مکتب نداشت اکنون به طبیعت شهر دوشنبه گذشت. آیا صاحب مکتب می شوند؟ خواهش ما همیه که مکتب شوه کودکان تا میوین که خواتیر میشن جایش میشه ساعتی 8 آمدگی خانه. نقاب در جای به برخی ساکنان تاجیکستان میگویند کشور با کرونا ویروس پیروز آمده است و عادی ترین میارهای دوره پاندمی را صرف نظر میکنند. ما در کشم در نقابم هست. حاضر خیلی بود آوای تازه و کرونا ویروس چیکار میکنن در خیلی بود آب. صبح امروز از تاشکند هواپیمای ازبکستان هوایولری با 10 مسافر در فرودگاه دوشنبه نشست. این نخستین پرواز چارتری بین دو کشور پس از قطع روی هوایی در زمان پاندمی کووید 19 می باشد. مقامات آویاسیونی تاجیکستان میگویند پرواز مذکور چارتری یک دفعه است. در مورد آغاز پروازهای منتظم میان تاجیکستان و ازبکستان هنوز اطلاع رسمی نشر نشده است. هرچند گفتگو در این زمینه چند ماه به این طرف ادامه دارد. برای صوفی در فرودگاه دوشنبه بود تا ببیند که ها از تاشکند به دوشنبه آمدند. نگора احمدجانова 21 ساله با شروع نخستین پرواز چارتری میان دوشنبه و تاشکند فرزند نوزاد خود را بار اول به خانه شوهر به ازبکستان میبرد. او چند ماه قبل از روسیه به خانه پدر به دوشنبه برگشت، اما پاندمی کرونا ویروس مرزها را بست و نگора فرزندش را در دوشنبه به دنیا آورد. از این خانه مخلطه منم مخصر میرم. شوهرتون مسکو بود؟ مسکو با. در اولین پرواز چارتری در زمان پاندمی کرونا ویروس میان دوشنبه و تاشکند بیشتر از 100 نفر مسافران عازم سفر به ازبکستان بودند. تعدادی از مسافران هم به صفت ترانزیتی پرواز در این مسیر را انتخاب کرده بودند. من بلاروس رفته هستم. از دوشنبه تاشکند مینسک. خودم دلنبای چی کار میکنم؟ رها شده شود. خوب میشه. برخی از مسافران این پرواز چارتری به تاشکند در آن کشور کار میکنند، اما با سبب پاندمی چند مدت نتوانستند به سر کارشان برگردند. 3 ماه شد اینجا آمدگیم به راحت آمدیم و واسطه چی نبود، سمالات نبود. من سمالات ماندن، انا حاضر با سمالات کتی رفته شدیم. در این پرواز بیشتر از 60 نفر مسافران از تاشکند به دوشنبه فرود آمدند. اکثر آنها ساکنان کشور همسایه ازبکستان بودند که برای دیداربینی از خویش و تبار به تاجیکستان سفر کردند. اون پاندمی شد و رفته آمدن کمتر وزمین شد. انا انشالله راه خوب شده، کسالات داشت شده رفت. اومده استیم یک دیدار غنیمت. پرواز چارتری را شرکت ازبکستان ایرویز انجام داد. برای مسافران هر دو جانب نتیجه منفی آزمایش کرونا ویروس حتمی بود. قیمت چیپته یک سمت پرواز از 162 تا 225 دلار بود. حالا معلوم نیست که چنین پرواز چارتری تجارتی میان دوشنبه و تاشکند ادامه میکند یا نه. حالی طرف ازبکستان هم گرینسا حالی محکم شهروندی حالی نمیمونند خارجی های ولی این چارتری هم یک طریق بود همین اجرا شد. در همین حال پروازهای چارتری میان دوشنبه و بیشکک به وقت نامعین به تأخیر گذاشته شد. قرار بود این پروازها از 29 دکبر آغاز شود، اما با سبب کافی نبودن مسافران پروازها اجرا نشد. ساکنان محله بزرگی که قسماً به نویه رودکی و هم شهر دوشنبه داخل است میگویند چند سال می شود از نبود مکتب اذیت میکشند. محله ارباب خاتون بیش از 10,000 اهالی اما همگی یک مکتب دارد. به قول مسکونان گاه رفتن به مکتب‌های دور برای کودکان با فاجعه هم انجامیده است. مقامات نویه سینوی شهر دوشنبه در صحبت با علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله وعده دادند که این مسئله را میآموزند. محله ارباب خاتون ناحیه سینا. کمبود مکتب والدین صدها خواننده را در این محل نگران کرده است. ساکنان این محله شهر دوشنبه میگویند طی 4 سال اخیر
از مقامات پی هم طلب بنیادی مکتبی را برای فرزندانشان دارند. زیاده از 1200 نفر خواننده از همین محله ما، محله کنستیتوسیا در نزدیکی ها یگان مکتب نیست که فرزندان ما در اونجا رفته تحصیل کنند. این رئیس محله را بنیاد یک کارخانه که به گفته ساکنان میبایست جای آن مکتب بنیاد شود بیشتر به تشویش گذاشته است. همین زمینه قریب 3 گکتار زمین امیره ساختمان کرده شدند. با یک گفته که اینجا در زاودی پلاستیک میشده است. والدان خواننده ها از آن نگرانند که فرزندانشان همه روزه با خطر روبرویند. زمستان پیاده میروند میآیند. رای چهارراه بیزه بگوده کده. خواهش ما هم همیه که مکتب شوه گودکمان تا میآیند که خواتیر میشن جایش میشه ساعتی 8 آمدگی خانه پاشون تری آب. بازدید ما از مکانی که ساکنان میخواهند در آنجا مکتب بنیاد شود نشان داد. حالا کارهای آمادگی برای بنیادی کارخانه شروع شده است. مقامات ناحیه رودکی و سینای شهر دوشنبه از ساختمان کارخانه نو بنیاد در محله ارباب خاتون اظهار بیخبری نمودند، ولی قول دادند که این مسئله را مورد آموزش قرار می‌دهند. در ریاست معارف ناحیه رودکی گفتند در مجموع در ارباب خاتون یک مکتب علاقه فعال است، ولی با بنیادی منزل‌های نو و افزایش اهالی مشکلی دسترسی خواننده ها به مکتب پیش آمده است. ده‌ها که نو بنیاد بسیار شدگی ایسونش این طرفی رو بزرگی وایای این طرف ده فقط همون دوای نو بنیاد قریب پیدا شدگی جای ساختمان مکتب نیست. با گفته این مسئول شروع از 1 ینوار سال جاری محله ارباب خاتون پوره به حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه گذشت و آنها باید به این مشکل رسیدگی کنند. در همین حال در حکومت ناحیه سینا گفتند مشکل دسترسی خواننده های این محله را مورد آموزش قرار می دهند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4000 مکتب فعال است که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. تا چند روز پیش در مرکز شهرک سامانیون نویه رودکی یک توقفگاه فعالیت داشت، ولی با علت غیر قانونی بودن و پیش آوردن مشکلات در حرکت نقلیات مقامات آن را بستند. با آنکه ایستگاه تاکسی ها دورتر برده شد، ساکنان میگویند نمیتوانند با خریدهایشان از نقلیات استفاده کنند. برای صوفی موضوع ادامه میدهد. бастани таваққуфгоҳи мошинҳо дар назди бозори марказии шаҳраки сомониёни рӯдакӣ бархе сокинонро нороҳат кардааст. онҳо мегӯянд аз ин ба баъд маҷбуранд ки барои пайдо кардани таксӣ молу колои харидаашонро бардошта ба гӯшаҳои мухталифи шаҳрак раванд. سرگردان اوجا میریم اوجا میکنیم تورد میکنیم نمیدونم یک جای معین ندارم. аз таваққуфгоҳи назди бозор дар шаҳраки сомониён асосан таксиҳои хусусӣ истифода мекарданд ки аксарият фаъолияти расмӣ надоштанд. ин таксиҳо ба самтҳои мухталифи ноҳияи рӯдакӣ ва шаҳри душанбе мусофиркашонӣ мекарданд ва аммо қимати роҳкирояшон назар ба таксиҳои расмӣ арзонтар буд. چش بزرگ باشه لغزه چشتر نقد بود من برآمدم چواشده میرفتیم اونجا میومدم اینجا بار میکردم اینجا میرفتیم. طبق қарори раиси ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ ба хотири ба танзим даровардани ҳаракати нақлиёт дар шаҳраки сомониён ва ҷилавгирӣ аз танбашавии нақлиёт дар хиёбони марказии шаҳрак таваққуфгоҳи назди бозор баста шудааст. қаблан ки ҳама гуна нақлиёт ва асосан таксиҳои хусусӣ дар канори роҳи шафати бозор ва таваққуфгоҳ иҷозаи истодан доштанд, сабаби танбашавӣ ва бенизомӣ дар ҳаракати нақлиёт мешуд. шахсони алоҳида бо манфиати худ истифода бурданд ва ҳамчун таваққуфгоҳ ё ки таваққуфгоҳи таксиҳои ғайриқонунӣ фаъолият мекард ва имрӯз он таваққуфгоҳ ҳам дигар таваққуфгоҳҳое ки дар он таксиҳои ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд ва бидуни андоз ва литсензия ва умуман ҳуҷҷатҳои расмӣ надоранд бартараф карда шуданд. мақомот пас аз ин чанд хатсайри изофии микроавтобусҳо таъсис доданд ки бо қимати 1 сомони роҳкиро дар дохили шаҳраки сомониён фаъолият мекунанд. пас аз муроҷиати сокинон мақомоти ноҳияи рӯдакӣ ба ин микроавтобусҳо иҷоза доданд ки барои мусофиркашонӣ дар канори роҳи назди бозор таваққуфи кӯтоҳ дошта бошанд. дар роҳрав
қаблан амин таваққуфгоҳ ташкил карда шуда буд ҳозир роҳурави пиёдагард озод карда шуду ба мардум барои эҳтиёҷоти аҳолӣ барои эҳтиёҷоти омма супорида шуд. ҳоло таваққуфгоҳи асосии нақлиёти ҷамъиятӣ дар шаҳраки сомонияни ноҳияи рӯдакӣ ба ҳудуди автовокзали ноҳия интиқол шудааст. мақомоти ҳукумати ноҳия бар изофаи таваққуфгоҳҳои ғайрирасмӣ ҳамчунин иншоотеро ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди хиёбони марказии шаҳраки сомониён бунёд шуда буд тахриб ва фаъолияташонро қатъ карданд. барномаи хабариро идома медиҳам. аз оғози соли 2021 дар тоҷикистон расман ҳамагӣ 4 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус ошкор шудааст ва ба иттилои мақомот дар беморхонаҳо феълан ягон бемори COVID-19 нест. ҳарчанд ҳоло тақрибан 200 нафари дигар дар хона табобат мегиранд. аммо вазорати тандурустӣ аллакай аз пирӯз шудан ба пандемияи коронавирус хабар медиҳад. вале бо ин ҳам намаҳаи сокинону коршиносон ба омори вазорати тандурустӣ бовар доранд. ба гузориши ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳ кунед. қариб ҳамаи сокинони Душанбе ниқоби тиббӣ доранд, аммо аксаран ин ниқобҳо дар ҷайб нигоҳ дошта мешаванд ва на дар рӯй. онро бештар сокинон барои ворид шудан ба муассисаҳои давлатӣ, мағоза ва нақлиёти мусофирбар истифода мекунанд. насиб бошад, коронавирус касал нест дар Душанбе, ҳама сог, саломат. Нигде не был, только на улице был. И маску не носил, а так есть. О, ма дар кисам даже ниқобум ҳаст. ҳозир хеле бода ҳавои тоза, коронавирус чӣ кор мекунад дар хел бода ҳаво? масъулони вазорати тандурустӣ агарчи таъкид мекунанд ки расман дар беморхонаҳо ягон гирифтори коронавирус нест ва аз ғолибият ба ковид хабар медиҳанд, аммо аз чунин муносибати сокинон бо ниқоб изҳори нороҳатӣ мекунанд. Вчера мы дали 4 положительных случая, из которых 2 дирӯз мо 4 ҳолати мусбатро сабт кардем. 2 нафари онҳо касоне буданд ки тариқи марз ба Тоҷикистон баргаштанд. 2 нафари дигар шахсоне буданд ки табобати амбулаторӣ мегирифтанд. дар вазорат изҳори умедворӣ мекунанд ки то миёнаҳои соли 2021 мешавад пурра бар коронавирус ғолиб омад. ваксинзании аҳолӣ бар зидди бемории COVID-19 ҳам ба гуфтаи онҳо бояд ҳамон вақт шурӯъ шавад. онҳо анҷоми ҳамаи марҳилаҳои омӯзиширо интизоранд ва ваъда медиҳанд ки тибқи тавсияҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ ваксинаи беҳтаринро интихоб ва ворид хоҳанд кард. то ворид кардани Тоҷикистон ба барномаи ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба истеҳсоли ваксина ё ковакс, чин пешниҳод дошт ки Тоҷикистон ҳам ба давраи дуввум ва севуми озмоишҳои клиникӣ шомил карда шавад. аммо мо бо дар назардошти паҳлӯҳои этикӣ ва бехатарӣ ин пешниҳодро рад кардем. ба изҳоротҳои мақомоти Тоҷикистон дар бораи бемории ҳамагир блогери тоҷик Рустам Гулов чандон бовар надорад. ӯ ёдовар мешавад ки мақомот вуҷуди коронавирусро то замони омадани намояндагони созмони ҷаҳонии тандурустӣ пинҳон карданд ва омори расмии гирифторони ковид ҳам ба маратиб камтар аз теъдоди ғайрирасмии он нишон дода шуд. расонаҳо омори расмӣ яъне ҳамон омореро истифода мекунанд ки вазорати тандурустӣ ва созмони ҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод мекунад. созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳам ба омори вазорат такя мекунад. ҳамин як маълумот ки сарчашмаи асосияш вазорати тандурустӣ аст дар байни манбаъҳои гуногун давр мезанад ва санҷиши дурустии ин иттилоъ ки мақомот расман пешниҳод мекунанд хеле мушкил аст. коронавируси нав ба гуфтаи мақомот дар Тоҷикистон то кунун ба бештар аз 13 000 нафар сироят карда ва 90 нафарро куштааст. тибқи омори ғайрирасмие ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ гирдоварӣ ва нашр шудааст, аз сентябри соли 2020 беш аз 400 нафар дар кишвар аз бемории COVID-19 фавтидаанд. дӯстони азиз, фурсати барномаи мо инҷо ба поён мерасад. ахбори аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ зери нишони cw.ozodi.org бихонед. наворҳои рӯз дар саҳифаи озоди видео дар YouTube чун ҳамеша гузошта мешаванд ва ҳамчунин саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хизмати шумо айзон аст. ёдатон наравад, фардо шуморо бо хабарҳои нав мунтазир хоҳем буд. то он дам хотиро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.